ole thlir tu te chi bai le ve kule voina chuan nimin lam video a kan ti chua to comment na tanga request social media kan man kholo chungchanga dan ina a hrem thei dan te engtiang nge mizo tena social media kan man kholo na hian ra chu anaya ngong thalo nei ti te dan mi ta tanga a thlir dan tlang pui ganan soi ho le don ani ang hun taka milo ngai thlak sak turin ka nge na cheu ole ama saberatan chuan defamation IPC section 499 le 500 te hi hril fi donila IPC section 499 a hianin defamation hril fi na toite oma mi tu po ziak emo tongkam chuak milem thalak mangin emo mu thei lang thei manga midang ta na ngei tu na ngonga chan na ya ati ming hleu emo ati ming che chuan defamation atlin thu asoyani defamation hi chini oma libel antia slander anti boka libel hi thuziak manga mi pois khoina ani a slander anti hi tongkam chuak verbal anti manga mi ti ming hliawani section 500 a hian a hrem theina omin lungin tan kumhni thleng po sai thei le poisa choi tir thei ani tuna kan defamation soi mai baga khanin kan mobile phone ma SMS te WhatsApp te Facebook te Instagram te le adang te kal tanga mi chanchin diklo ta kan the dhar emo danina phallo thil engpo kan ti ani chuanin cyber crime kan ti po khatling ani thu zik luak lo le thu bel chian dol lo thien te ne na kan in fiam na mai mai po hi cyber crime kan ti hian a huam vek bokani phone camera computer mang a mi thalak emo video duk dak lo thon hi a huam telem huam tel te reng mai section 354C IPC kan ti chuan ti hian a soya mi tu po mai che saruak emo ke korte le kor hnoi nen cho om lai lo bi thla emo thla lo lak sak emo thon dar emo hi voyeurism an ti a kum khat ai tlem lo tin kum thum thleng zel tan tir thei ani poisa choi tir thei ani bok ti sual tu chuan a ti sual non le ni phei chuan kum thum ai tlem lo kum sari thleng zel tan tir thei ni poisa choi tir thei ani bok tin mai chia chau lo po no pang le mi pa po lo bi thla ke mo mobile phone ma an zom na ti bor bang zonga thla lo lak sakte the dar te hi sual lian tak cyber crime atling vek ani section 67A 67B of IT Act manga nat taka shrem theini bokani mai chedu lo chung za mo rong kai thon emo en lui ti ri sual ani em ni te renge section 354A IPC hnuaya chuan mai chedu lo chung za mo lam rong kai thalak emo a video emo en lui ti ri sexual harassment ani a kumthum thleng zel tan thei ani baka poisa choi tir emo a pahni a hrem kop thei ani bok tin IT Act kan ti mang khan hrem thei ani bok ani mimal zom na in bo chiat sakte thalak in edit saknu a mual pho taka social media a in pholan sakte hi cyber crime in a huam telem rights to privacy hi India dan pui nuaya fundamental rights huam chunga mi ni a mi privacy lo ti bor ban sakhi dan kalani a ati tu chu hrem thei ani section 66E IT Act a mi privacy ti bor ban sak hrem na tar lan ani tin mi tu in emo tumlok ran emo hreng chungin emo midang za mo le za mo rong kai phalna le rem ti na lama salovin thla lo lak sakin emo thalak lo edit sela atur tu chuan ami mal zom na ti bor ban sakani ti shebok si lo sela chuti ang thala tu edit tu the dar tu le tlang zar tu chu kum thum thleng lung in tan tir emo cheng nuai ni thleng choi tir emo apani mang por hrem thei ani voina dan chung khati zong khan ni mele phot sela request om le comment lama in lo thai lang mai don ye